Sad, da, sad leđa, pazi. I tu neće, sad samo brdo ovo treba gledati. 140 treba gledati. Ne, okej. Opet smo jako blizu. Treba opet naći neki grudobran. Da skeniramo teren. Teren je sam sigurno. Treba ovo brdo da koristimo do zadnjeg trenutka i onda se spustimo u rupu. Ovo vid paket ovdje rade. Evo ga ovdje ispod mene. Ne znam, jebem se, pravo ti kažem. Da, jel gutar? Pazmatore, neko može biti u ovoj kućici ovdje ispred nas. Molim nas kurac. Ajde. Ajde ovamo. Da. Medkit ovdje imaš. Jebao ga. Da. Aha, iznad nas. Matori, ti će nas jebati sa brda. Imam jedan dim. A pa, nemoj se penjati, matori. Evo ih ovdje iznad mene, dođe ovamo. Dođe ovdje sa strane. Polako. Polako. Ništa ne bacamo, čekamo. Aha, ovdje su ovim prostorijama. Doći ga ono lutovati. Ono lagano. Preko ovog brda šestorica živi. Na vreme se ukreni dole. Tu ih čekam. Oni moraju ka nama. Uvišu u kuću ispred nas, kockastu. Tu su. Pusti ih u kurac, nek se ubije. Da. A oni su u lošoj poziciji. Videli su me. Klonio sam se. Ali bacit će nam bombe. Piri. Da, kockasta kuća. Desno od mene. Bravo. Još jedan.
A nisi snimao kad sam ja ubio ekipu, ha? A to, mislim, ono, kad sam ih ja koliko? 3. Materi, šta smo paketa pokupili?